Sir, he is Suprakash Damatia. He is the brand director, Department of Suprakash. Then we are going to launch a new website of TTADC. We have been thankful to our organizers and CM sir and all the dignitaries. We have got this opportunity to develop a website for TTADC. Responsive. Earlier, old website was not responsive. This is more improved and thank you very much. I welcome all the Maharaja and all of the honorable PMs and chairman of Zonal Development Committees and other MDCs. So, and as I was told that this is a live website and it later on later stage also it can be modified, it can be edited, it can be improvised. So with these few words, I would like to request Honorable CEM to launch. But we can do it. Then we'll sit down. Yeah. No problem. Actually, we have asked IT cell to review all the contents. So that we can, No, I also have some knowledge and things. So we also want to put certain expenditures which has happened, so that the public also knows that how much money is being spent before and now, so that people also can ask us uncomfortable questions. Our job is to answer difficult questions, not easy questions. expenditure, then fund position. How much fund has been allocated by the state government? How much is whatever is happening? That video section can be put in so people also know where what work is happening in the zonal office. Speeches of deputy CM, some of our things. And somewhere we would love to see that Chilu Rignaibar Vishani design of Kono Zaga Pujira. That tab we can Yeah, something like if that. you supply, we can Sure. we will be supplying. Oh, sini tamu sini no years MDC moni pura hanke tamu sini junal hanke wa aro sabling sini sabjunal click hanke place. Know your MDCs, EMs. This is already there. MDCs कौन है, उनका contact number, all that. I think if we can put the This page है sir. It's already there. know your MDCs है. And हाँ मैम हाँ yeah. हाँ ठीक. Contact number, email, so that people can at least be in touch with us. And the executive Now, Mani. members and all this, their PSS number also. and new policies वो सब करते हैं. हाँ, section we can add anytime. If you supply the call. We will do that. And either it should be Maharaja. Abu Bakr. Within bracket that Bogra should not be there. हाँ. If Bogra is there, then Maharaja is Just nothing. Maharaja, that's it. Maharaja. Yes, so Maharaja. Kind of thing. And we can also supply you some old documents regarding the real history of Tripura. Yeah, that should be. ठीक है. Thank you so much.
Thank you so much. We can you know upload one old map when Tripura was in its this one climax. Then now we can upgrade. ठीक. Thank you. electronic media the print media the bisini kabangma kokma thunai no wilawa hambaya phar teibu sini rojaga phaimanjak phaja sini MDC Sodagor Koloi Umashankar Deborma Ganesh Deborma Direndra Deborma teibu sini website inauguration khaipra sini Maharaja Tongo Deputy CM Tongo sini AM Bromganang Chittoranjan Deborma Tongo teibu IT Director ni Phaishok Phaijak sini CEO Borok Tongo tini जों sini ADC hapangni ngoi kaisa katal website inauguration khaijakha agini je jini website tongmani mo responsive ngya जों nainana thangkha ge time isa kabang nangmo daiti payangmo ge teibo jini o jagao update gori जों जेखुनु information jini ADC ni no jini lukrok nainani thangkha ge sawi maya je sini ADC tumabo get tini जों wanchoka ekmasa ge sini IT director Bromganang Suprakash Jomatiano ang phone khaikya phone khaiwi sini IT no जों bahake teisa develop khaimana kisa जोंनो subadi hai hni sakha hingke bosawu जों khairona nang sakha hingke hai hni hongkha hingke sakha kisa khaigera di bahake teibu develop khaimana ge जों sini bobagrani wanchok mungbai जों tini samung khai tongo sini IT ni bisingte sini website ni bisingte sini ADC o tuma tongkha abo jotono saimana ja tuluk जों update khaline jodio tini website inauguration khaimani o kwangma information daje etongkho sini update document angkrikho sini PU level ni joto officer no instruction ojak within 7 days boro information collect khai rona ni bagoi जों boroni information bai जों a jaga thangwi sini website o department wise jotono kaham khe information saimana teibu sini fund ADC ni fund central ni fund busuk phaikha state ni fund busuk phaikha sini ADC ni own revenue fund busuk tong ni kwangma share of taxes busuk जों mai tong obahairo public ro ni mobile bai no website ni bisingte sawi mana teibu sawi mana chini daily activities tabak sini video galleries ro rojaya kho sini picture galleries tongo haipana up to date ng yang wi tongo जों chesta khainai chini website no teibu develop khaiwi chini programs chini ADC authority ni joto program solai tongmani ba जों samung tangwi tongmani jonogon day to day bahaike chini website ni bisingte nowui manai obahaja जों byabostha khaidong जोंनो tabo public ro kwangma question khaimano tani hingke जों samung tangmani no sia boro jaga public ni rang sabai jakha obo kaham khe saime ni bangoi ADC hafang mungsa samung khaya hairo kwangma bai lukro kok sungui mano kintu ang sara Tripura ni chini Tripasa lukrok no koinani musugu tini ni simi chini o website ni bisingte sini ADC ni je samung solai tongmani activity solai tongmani no kaham khe saimana teibu kaham khe saimana chini past history ro chini past history kwangma saime je chini Maharaja ro chini Tripasa ni bangoi busuk khaiklang kha abahairo saime ni bangoi kwangma allegation khaibo Maharaja ni amolo tuma khaikha tuma borok khaiklang kha abahairo sia ni bangoi no tini Maharaja ni against be kok sanai tongo ge जों bo abo bu saimana je Maharaja Bir Bikram Babu ni sikang raja tongnai ro chini dokhani bangoi busuk samung khaiklang kha abahairo chini past history saimana chini laibuma details o jaga o जों rona ni bagoi chesta khlainai chini ADC hafangni eba chini museum o kwangma document tongo mahairo no collect khaiwi tuluk जों oro jaga update khaine ge je upcoming chini planning फाइने छालो चिने ADC हाफांग तमा खाइने vision document ro chini Maharaja ni wanchok mani samung no जों o website o
যতন সাইমানাই যে जों এডিসি হাফাংতমা খাইনি নাই দं বসকাং 5 বছর বসকাং 10 বছর বসকাং 15 বছর ও বাহাইরকবো ও জায়গা রজাগনা যতন হামবাय Sir, last question. Abahai ke edisi hapangni bakakte EM sone ba abahai tamlai jo to zonal chairman ba MDC sone ba abahai kaisa list ajaga tabu ponu ya ka abara ka olorogor jana. Blai जों मंकाहाम जों आगिनि वेबसाइट ओ निरो नायनाय दि ओल्ड वेबसाइट ओ जोंनि जोनाल वाइज क्लिक खाय हाय के ते मंगसा डिटेल्स फायां फाय इंगे ताबो बचिनि इनाग्रेशन माने ओ वेबसाइट ओ बगरै ख जदिও जों बनो मडिफाई खायनाय आपडेट खायनाय नों निनि जतन साइमानो जोंनि 587 एडिसि विलेज दङ किन्तु ब जुनाल कलाय आबो साइमाया गोबांमा दं ब साब जुनालनि आन्दारो दं अब साइमाया गोबांमा दं इंगे ताबो ओ वेबसाइटनि बिसिते जोंनि जोननि जागाव क्लिक खायखायके आरो 8 जुन फायनाय 8 जुन फायखायके वेस्ट जुन वो क्लिक खायखायके वेस्ट जुन न कयता साब जुनाल दं आबो साइमाना ओ साब जुनाल खमलंग साब जुनाल निने बेलबारी साब जुनाल निने अबिचरन साब जुनाल अमा हायके क्लिक खायफिखायके आ जागानि एडिसि विलेज थुं पाना इंगे ओ एडिसि विलेज न क्लिक खायखायके आरोनि अफिसार माने विलेज सेक्रेटारि बा निने अरनि जे कर्मचारी चेयरमैन जोंनि ताक चेयरमैन तंनायरनि बडी आबो साइमाना बरनि कन्टेक्ट नामाबो साइमाना इंगे नों क्लाइसाके जोंनि चेयरमैन मेम्बार निने सेक्रेटारि बायनो गानाय माहा যেমন চিনি জোনালনি বাইবে চেয়ারম্যান নং ক্লিক খাইখাंके জোনালनि চেয়ারম্যান और लिस्ट मानाय চেয়ারম্যাन लिस्ट माहांके आरो जागा बनि कन्टेक्ट नाम्बार मानाय इमेल नानाय एभ्रिथिं नों मानाय जाते पाब्लिक नि जे समस्या तंमानि दायतिनो माने बबाय कन्टेक्ट खाइ सों मानाय ताबक जों साइमाया गोबांमा बरनो निनि वेस्ट जुननि चेयारमैन सिबाबो गोबांमा साइमाया हांके प्रॉब्लम फेस खाइ तं प्र हठात केचिनि चेयारमैन न साइमाया इंगे ताबक ओ वेबसाइट नि बिसिंते अमो जे नों नांमानि नों तमानो ना नों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नि तै माने निनि समस्या खांके नों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जोंनि डिपार्टमेंट लिस्ट दं ना आरो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ओ क्लिक खायदि आरो निनि पिउ लेवल नि ऑफिसर फायनाय निनि जोन वाइज ब जागा एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑफिस दं ताबक जोंनि एग्रीकल्चर ऑफिस बरो दं जों माने नायतुंनानि हिंके अनेक कष्ट नांगौ किन्तु आ जागा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था हिंके एग्रीकल्चर क्लिक खायदि बनि परे ऑफिस सेटअप जों नोवैने बो लोकेशन नो ऑफिस दं ऑफिस नों रनि गंडासरा निनि गंगानगर जेफरना आम्बासा अमहायने क्लिक खायहांगे आरो जागा बो ऑफिसर डिटेल्स माफिना अमहायके थुं डिपार्टमेंट न आईसीटी बो नों माने बस आईसीटी नि अंडर बो प्रॉपर्टी दं निनि फॉग म्यूजिक कॉलेज नि म्यूजियम हदि एवरीथिंग माना हिंके नों ओ कॉलेज फॉग म्यूजिक कॉलेज थांखायहांगे ओ फॉग म्यूजिक कॉलेज सबा प्रिंसिपल दं बसो स्टूडेंट आबो अपडेट माना अमा हायके थुं डिपार्टमेंट नो डिटेल्स